Aku tuh buang. Apa betul ki mimpi ndak? Natolo sih ki. Mimpi itu. Kalau dah aku jok kembali. Buang. Apa mau toki sedih moto? Jok kenapa? Kau tabung tuh. Ya boleh buang. Tata saya kami malu dibelukan ni. Aku macet almas sebu melopos sebu harga pas ni tuh. Ya boleh buat tega di mapeli. Kero, kau bani. Ya boleh. Woi, ani beli. Rumah. Cikgu pia. Andi uce, te kelolok ka. Loka belukan ni ladana puaku. Sewi tai, Pak Demi tu gagal ada di bolaku. Kayak pala tu tula. Istirahat Pak, naseng. Lolo kematu jalan pagi kerawengi. Asing. Dia tu muti buka tu. Betul na pasar yo lo melika tak lada 2 kilo di gama cening. Ada macam ni lah bebe. Iya tas salin na. Itu do micu tali masabu. Iya he. 10 sabu. Dewa di kalau 15 ya. Maga ni, de wedding. Di wedding nasa puang. De gre wedding, pa harga pas. Kalau mana ya si Aga? Si Aga. Ala nak dui 5 sabu 2 lampa. 10 sabu si lampa. Si Aga mana ro? 5 sabu 2 lampa, 10 sabu si lampa. Ini pelek. Ala ni mai sih birabi. Aga tu andi uce macai cai. Demi teka ardo ni aro cewek wer kenalan ro. Masa na tolak ka. Engkau pegang mau pakai. Pakai aga sih masa. Nak kamu heu pakai. Awe tinyo apa ke tu merti bana waseng. Oh, baca sih masa. Liga kan sedih baca aku makokoi. Walu pemana nih megang are. Berarti lo ke guru kak, nak bawa ko anggota. Cenin rara madolo lo, ipa namanya nyawanan riku ko ya nita, ipa namanya nyawaku kalau purong na balo-balo ke kambo na. Ibaro? Iyo. Berarti lo nak lo keperate iya. Tak jenak pelek ko. Iko andi mapelili suno ko boleh wa. Wah. Di sini. Ya lo ka sekuntu. Wah, tak aruh si pihe sandala nana kapairo. Pakan rengano baca aku. Sandala nana kapai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rara macoli lolo. Ya bernama nyawana Siti. Iya panita. Ya bernama nyawaku. Baru pak nalalu belum balu ambek. Dulu tak aja ni. Kenapa bikin sendalku? Siapa sih begini? Andi ucet tadi kau lihat. Berarenya tuh orang.
Oh di mapeli. Ya kan diuce. Dewi sengi. Pasti misengi. Boy, mau pedir ku tuh. Ini sengi kasih na. Pediri bawa nana iya deh. Jadi mapau masih gawe. Jadi apa anak bicu? Udah bawa nate guys. Daripada pediri kok. Si Ronto sebelah Siti. Oh, neretong kan diuce roh. Tujuh sapai. Aku tak mau kalau aku dimadu. Pulang kan. Kesir cewek. Makan ini baca-baca ya. Kenapa Ki? Kita kenapa kurang ajar sekali? Kenapa kita ludahi sendalku? Kurang ajar, gila. Gimana roh? Atu lili ni sedih. Atu lili tongen linoy. Kagak dia tentu. Dia nggak ada macam ke. Wah, engkau suruh do bubuhan lebih busuk. Lili masa apa masa? Kalau sini borongi karu. Mau coba ambil je lena. Ini bersalah ceng. Action. Ya mati lupa dulu. Nak bawa nak anggota. Teninda Ramadan lo. Hai. Action. Aku tak mau kalau aku dimadu. Pulang kan. Kesir cewek. Makan ini baca-baca. Lagi. Masa nerang. Action. Action. Hei, Otono. Aku tuh bawa. Jangan. Pesen nih. Bukan. Action.